Ako postoji neki benefit ili neka pobjeda koja se desila već sad, a da se izbori još uvijek nisu desili i da još uvijek ne vidimo vidne neke promjene koje svi želimo, jeste ta promjena percepcije. S jedne strane Pazara spram onoga što se dešava u Srbiji, s druge strane Srbije spram onoga što se dešava u Pazaru i u Sandžaku. Mi smo imali negdje na početku ovih studentskih protesta izjave pazarskih studenta da se oni prvi put osjećaju kao da su dio Srbije i naravno to je shvaćeno na jedan način, ali ona je dvosmjerna izjava u izvesnom smislu. Dakle, s jedne strane zaista se prvi put osjećamo kao prihvaćenim od strane ostatka Srbije, ali s druge strane prvi put i mi u borbi koju vode građani u ostatku Srbije vidimo sebe. Prvi ja, recimo, se mnogo lepše osjećam kao jedan Bošnjak, musliman i sve te neke identiteti u Srbiji, videći da su tako prelepo dočekivan znači, naši studenti, pa čak i studenti sa Smaramom i mislim bio je tu šarolik taj sastav, ali u cijeloj Srbiji, ne samo u glavnim gradovima gdje je ta svest i postoji u nekoj meri, nego čak i u nekim selima i usput i sve. Znači ja se mnogo lepše osjećam kao Bošnjak musliman u Srbiji baš zbog toga. I ono najbolje što je urađeno za ovih godinu dana jeste što je, da kažem, sve oči ostatka Srbije su uprte ka ovom regionu, ka Sandžaku i nekako smo se mnogo više zbližili, mnogo više upoznali jedni druge u svakom smislu, društvenom, kulturološkom, verskom. I mislim da je to jedno veliko bogatstvo za sve nas. Ovo je prvi put da su u fokusu na neki način tog nekog velikog pokreta koji se događa, ne te, da kažem, nacionalno-ideološke teme, nego zaista realne životne teme. Prvi put imamo neku građansku, da kažem, priču koja je masovna. Svi politički subjekti su na neki način radili na tome da nas udalje. Da li to bili lokalni ili to bili republički, svi su radili da nas udalje, da nas prosto onako razdvoje. Pazar je jako dugo bio u sjenci. Za Državni univerzitet u Novom Pazaru Srbija nije znala. I trebalo nam je vremena da prosto pokažemo ljudima da mi ovdje postojimo, da mi živimo u Srbiji, da mi želimo promjenu, da imamo jednaka prava na našu zemlju kao i svi ostali. Moj najjači utisak jeste da su ljudi šta su znali o Pazaru, bile su farmerice, ćevapi, mantije i da kada bi, na primjer, bio neki prilog na RTS-u ili negde, to bi bilo dominantno, znači ćevapi, mantije, farmerice, žena sa hidžabom i to je to. I ljudi uopšte nisu imali neki pristup dubljim informacijama šta ljudi u Pazaru rade, da je to jedan od najmlađih gradova u Srbiji, da je to grad sporta, da je to grad koji itekako ima dešavanja za mlade i da mi stvarno živimo ovdje jedan lep život koji želimo da bude još lepši, ali živimo jednu veliku nepravdu. Samim tim što mislim da kao manjinski narod itekako smo zbog trenutnog režima živeli nepravdu i želimo da to promenimo. Donekle naša pobuna i jeste bila iz toga, jer verujem da iako smo manjinski narod, imamo udeo u našoj zemlji i imamo prava na našu zemlju. Dakle, mi smo se ovdje snalazili na ovom, da kažem, uskom prostoru. Gledali smo kako tu možemo da se snađemo, nade nije bilo. U principu smo baš onako postali nemi, bukvalno smo postali nemi. Shvatili smo da ni od čega nema ništa, šta god, mislim, ne može ništa da se desi, nema napretka. Šta god da se pokuša, uzaludno je, tako da buntom naših studenata, konkretno iz Novog Pazara, smo bukvalno progledali. Mislim da je za mene bar ovo bilo ponovo upoznavanje sa Srbijom i naučio sam mnogo lekcija. Naučio sam lekcije iz geografije, naučio sam lekcije i upoznao sam gradove Srbije, ali na kraju krajeva imao sam lekcije iz etike i ultimativno lekciju iz patriotizma. Uspjeli smo da, prolazeći iz grada u grad do Novog Sada, od samog juga Srbije do severa Srbije, upoznaš sve te ljude i shvatiš da možda neke stvari koje su nas učili nisu istina i stvari koje su te druge ljude iz tih gradova učili nisu istina i onda kreneš da
sebe preispituješ i onda opet kreneš da kopaš po sebi i dolaziš do nekih drugih zaključaka i na kraju krajeva ti se šire vidici. A mislim da smo svi mi ovde pokazali i dokazali koliko nam je zapravo stalo do ove zemlje i da smo zapravo položili taj test patriotizma. Ljudi sa strane, kad kažem sa strane, mislim ljudi iz Beograda, Niša, Kragujevca, Čačka, Zaječara, iz različitih gradova su ljudi dolazili, kroz zborove, kroz proteste upoznavali smo se. Ljudi nisu bili svesni koliko je zapravo ovde lepo nama i koliko mi zaista onako imamo taj suživot koji stvarno lepo funkcioniše. 29. jula je ovde se desio taj upad policije, batinaša i određeni profesora i asistenata na državnom univerzitetu i bukvalno su tu isterali studente, pa je narod skočio i vratio studente, oterao batinaše i tako dalje. Ja sam u tom trenutku u stvari uvideo totalno realnu sliku društva u kojem živimo i uvideo sam jedan totalni paradoks gde policija brani plaćene kriminalce od studenta. Ušli su ljudi maskirani, predstavili su se kao policija, upali unutra, njih 30, izbacili nas napolje. Mi u tom trenutku nismo znali šta se dešava dok nismo vidjeli Rafet Alića, čovjek koji je deo uprave, koji radi na univerzitetu, koji je večiti student, koji jednostavno je sebi tu našao, uhlebio se što se kaže. I tad nam je bilo jasno o čemu se tu radi. Policija naravno je došla, oni kao nisu znali o čemu se rade, a istovremeno su postavljali već kordon ispred da štite batinaše koji su unutra. Isti ti batinaši, kako smo mi kasnije saznali, su bili na poternici Interpola, to jest Europola, iako su oni predstavljeni kao privatno obezbeđenje za Nedolićanin. Kad sam ja video da stižu ljudi iz Užica, Beograda, Novog Sada, u tom trenutku mi smo osjetili ogromno olakšanje, jer pored podrške koju imamo od svog naroda, kad mi vidimo da imamo podršku cijele države, daje ogromnu snagu i daje ogromni vetar u leđa. To se desilo i to je super bilo, pozitivno da je narod uspeo da je to. Sad dolazi drugi deo toga, znači veliki broj ljudi je uhapšen, znači protiv velikog broja ljudi je podignuta optužnica. Znači, svi ovi protesti koji su bili, blokiranje saobraćaja i to, znači, za poneke dolaze čak nakon 3-4 meseca neke kazne ili pozivi za saslušanja. Glavne urednice našeg medijskog portala Takt je stigao poziv za sud. To je jedan od vid pritisaka. Znači, ona je recimo snimala samo, radila svoj posao, ali opet dobiješ poziv za sud. Pa sad, oni imaju svoje mehanizme kako to rade. Vida neka promjena, to je dakle da mi više nemamo rektorku Dolićanin koja bi zasigurno bila rektorka i u narednom mandatu da nije bilo studentskog pokreta. Međutim, zaista problemi na Dumpu kulminiraju za vrijeme njenog mandata, u kojem periodu praktično mi imamo u tom trogodišnjem periodu situaciju da je 30 asistenata i saradnika i profesora praktično otjerano sa državnog univerziteta. Jedna od tačaka pregovora studenta sa novom rektorkom, koja je došla na tu funkciju prije nekih mjesec dana, koliko je već prošlo, jeste i raspisivanje konkursa za sve profesore i saradnike koji su u periodu mandata za Nedolićanin praktično otjerani sa Dumpa. Mi očekujemo da se vrati, jer je to, da se svi oni vrate, da se raspišu konkurs, jer je to jedno od obećanja nove rektorke. Tako da zajednica je malo odahnula, ali definitivno da imate neke bojazni da li će sve to biti ispunjeno ili ne. Jedna od prvih posjeta koje je nova rektorka imala, posjeta policiji i tako dalje i načelniku koji je praktično bio obezbjeđenje privatnim, kako ih narod naziva, batinašima koje su oni angažovali 29. jula. Ovo stanje, koliko god je sad za nijansu mirnije, opet ostavlja neke nedoumice u vazduhu. Znači da treba neko jedno razrešenje cijele situacije. A nadamo se, smatramo i veliki broj naroda misli da će to da dođe kroz izbore, kakvi god rezultati bili. Ja sam što se tiče izbora apsolutno optimističan. I nadam se da će se stvori jedan novi poredak u kojem će sloboda govora da bude normalna stvar i u kojem će ljudi stvarno da osjete šta je u stvari demokratija, jer smatram da mi do sad apsolutno nismo imali svijest o tome kako je to kad se narod pita.
za bilo što. Bor Novi Pazar razmišlja u tom smeru i u tom smeru da pripremamo se za te izbore za koje ne znamo kad će biti, da li će ih biti, ali ima određena grupa ljudi koji su spremni i koji su raspoloženi da budu kontrolori kako bih rekla, za studentsku listu. To je ono što smo jasno na početku razjasnili, da svi kontrolori moraju biti na toj strani, da budu onako tu pripravni, da paze šta se dešava i krenuli su obuke za kontrolore, tako da borba je sad u tom smeru. To izbori i politike, to je sve forma. Bitno je da se suština promeni, da se promeni svest naroda, a svest naroda se promenila baš na ovom primeru, na primeru Pazara i tog moto Pazar je svijet. Ja bih voljela da za godinu dana se nađemo ovdje, da smo krenuli u promene, da smo krenuli u korenite promene naše države, u smislu da menjamo sistem koji nije dobar, da menjamo korupciju koja nas je razjela onako iz srži i da smo krenuli tu formu. Biće teško sigurno, mislim ništa nije očekivano da će bude lako, ali da očekujem i voljela bih da budemo sljedeće godine u ovom periodu u početku tog rada. Ja mislim da slučaj izbora u Srbiji treba da se tretira kao izolovan slučaj, zbog čega je on specifičan u odnosu na izbore u bilo kojoj drugoj zemlji, zbog toga što ovdje ljudi, ovdje nemamo klasičan primjer političke angažovanosti izbora kao takvih. Ovdje ljudi više tretiraju to kao izbor između dobra ili zla. Mi smo mislili da je ova generacija na neki način, ne mogu reći izgubljena, ali potpuno odsečena od suštinski, od najdubljih problema sa kojima se ova zemlja suočava. Međutim, mi ih sada vidimo i vidimo da su oni itekako svjesni. Dakle, zaista svi smo prijatno iznenađeni njihovom svjesnošću, njihovom inteligencijom, pa čak mogu reći i mudrošću sa kojom postupaju u ovoj borbi. Dali su nam nadu, dakle, da ova zemlja ipak ima jedno zdravo jezgro koje će omogućiti neku tranziciju koju svi očekujemo već nekoliko decenija. Moje ime je Vukašin, ja sam brucoš matematičkog fakulteta, imam 18 godina i ove godine će mi biti prvi put da ću glasati na izborima. Iako sam odrastao u porodici u kojoj je prosto glasanje bilo obavezno, posljednjih godinu dana se pojavilo mnogo razloga, ličnih barem, da izađem i da u stvari napravim neku promenu, odnosno da učestvujem u njoj. Mislim da ako išta može da napravi promenu, to su stvari izbori. Prosto je činjenica da je svaki glas bitan, jer kroz ovih posljednjih godinu dana smo primetili da jedino kako možemo nešto da uradimo jeste zajedno, a kako drugačije da radimo ništa zajedno nego da zajedno svi izađemo na izbore i glasamo. Verujem da posle ovih posljednjih godinu dana, blokada, protesta, kada je stvarno većina nas bilo na ulici, mislim da smo svi videli šta se dešavalo tamo i verujem da će ovako i ostati ako se nešto ne desi, ako nešto ne promenimo. Tako da mislim da je ovo najbolja prilika za sve nas da prosto izađemo, zaokružimo taj jedan broj i nadamo se najboljem. Verujem da ako je neko stvarno voljan da pomogne malo, postoje mnogo načina kako može da se pridruži, da pomogne studentima, da li to bila organizacija Student u svakom selu gde studenti idu od grada do grada, od sela do sela i pričaju sa ljudima koji nemaju načina da se informišu, jer prosto televizija je postala isključivo informer i RTS koji ne govori punu istinu. Najlakše i najlepše to opisao da imam prosto nadu da se nešto može promeniti i da prosto verujem da ako sad nešto ne uradimo mi, da se stvari same neće promeniti nikada. U Boru, Majdanpeku, Knjaževcu, Kladovu, Smederevskoj Palanci, Aranđelovcu, Bajnoj Bašti, Lučanima, Sevojnu i Kuli. Izbori su raspisani za 29. mart. Na terenu se odavno osjeća predizborna atmosfera. Funkcionerska kampanja je nova normalnost, socijalne, zdravstvene i humanitarne aktivnosti se koriste kao politički alat. Penzioneri, porodice sa decom i socijalno ugroženi su u prvom planu, a aktivisti iz drugih mesta patroliraju ulicama. Pritisci na građane su deo svakodnevnice. Borski i Zaječarski okrug posetili su lično Aleksandar Vučić i Siniša Mali. Od početka godine do raspisivanja izbora u tih 10 mesta zabeležili smo 62 posete državnih funkcionera. Januar su obeležile podele novogodišnjih paketića.
čišćenje snega na objavama na društvenim mrežama, ali ne i na ulicama, posete ministara. U fabrici Milan Blagojević Namenska u Lučanima čak postoji posebna kancelarija namenjena boravku ministara. Kampanja na štandovima i od vrata do vrata najzanimljivije je u Sevojnu, gde se deli kafa, boravak u banji, više mesto na listi čekanja za operaciju, posao i šta god još treba uz vino s potpisom predsednika. U februaru beležimo 3 paralelna trenda: intenziviranje terenskih aktivnosti i poseta državnih funkcionera, porast distribucije paketa i simbolike porodične brige, kao i rast digitalnog i fizičkog pritiska na studente i opozicione aktere. Najdrastičniji primer zastrašivanja je u Kuli. Tamo anonimni Instagram profili prete politički aktivnim ženama, objavljivanjem navodnog eksplicitnog sadržaja. I u Boru i Aranđelovcu beleži se personalizovano targetiranje. Studenti su zastrašivani u Kotraži i Guči, a studentkinja iz Guče je praćena do stana. U Bajnoj Bašti su nakon jedne tribine isečene gume na autima aktivista. Idite na sajt upit.biračkispisak.gov.rs, unesite svoj JMBG i broj lične karte. Na kraju popunite sigurnosno polje i kliknite na polje Pretraži. Pojavit će se podatak o biračkom mestu na kojem glasate. Od 24. februara u delu Pregled broja birača po biračkim mestima možete vidjeti ime, prezime i ime roditelja svih birača na svakom biračkom mestu, dok se kod pregleda birača po izborima i biračkim mestima mogu vidjeti imena i prezimena birača na ranijim izborima. Osim toga, na sajtu možete vidjeti pregled broja birača u gradovima i opštinama koji se ažurira svakog 23. u mesecu. Od 23. februara 2026. moguće je vidjeti i pregled broja promjena u biračkom spisku po gradovima i opštinama. Ti podaci se ažuriraju jednom sedmično i obuhvataju promjene nastale u prethodnih 7 dana. Tu se može vidjeti koliko je građana upisano u birački spisak jer su postali punoletni, koliko je obrisano zbog smrti, koliko je upisano ili obrisano zbog promjene prebivališta. Bili su ovo izbori i tako dalje. Vidimo se u sljedećoj epizodi.